Hello kana mi pite ho amasan ngai lut ta ka video hin ha zo se na bon chawin ken jong ka ngai lut na le ka za naw chi be ka hin bol win he na wa sab chu hita hi message hung zia hita hin na phone message ahung ha na wa sab chu a memory storage a full le ho chu iti su thing ding ham ti hi in sei dio hi en hi chi masanga chun ka video hi like in bol pin lang chu le subscribe na bol nai le wala subscribe jong nin bol pin lang chu le comment share jong nin bor piding team na kan ne hi hita he na phone na memory full message ahonga ai lwa hi le storage full time message ahonga hi le hi cho chu iti su thing ding ham ti hi tu da hi chomcha hin sei dio hi en na pha tam ta hin sumang pung ka tin hi chun chomcha hi jong le video hi step by step ni ve in lang ani ki bol chun na phone chu storage ong ding hi ti chu ka hin sei hi en ipin hi jong le phone screen langa hi chi WhatsApp memory phone storage chu iti su ong ding ham ti chu phone screen langa ani ve taute na WhatsApp story full chu iti su thing ding ham ti hi ka hin sei ding hi in hi chine dinga chu ama sa pe na WhatsApp ma he na lut ngai ding hi WhatsApp click pol le chun na WhatsApp chung ki hong in tin a ki hon ti nga hi le chung langa ji lang sai na sai ko vele chun 3 dot ding hi in hi chi 3 dot pe na khu click na boarding a hi hi chu click bolin lang hele chun hitin interface ung min tin option tam ta hu min tin hi chiwa hin hi cho option ho se si la a anoi pe na setting ki ti pen hi chi pe na hin lu ding hi chi click bolin lang aban le hi chi line ong thun tinga hi le all in kai to le chun hi chiwa he storage and data ki ti hi chi pen hi chi pe na hin lu ding hi chi pen hi khat ve tong phaki ni lang hi le chun hitin interface ung min tin aban le hi chiwa he achung pen na manage storage ki ti pen hi chiwa le lut ding hi chiwa hin lut kin in lang hele chun hi chiwa he na memory chu so hong ki boarding hi izat available ham izat ki jang ham ti chu hi chiwa he ya he WhatsApp a he 1.gb ki jang hi in others app a he 47gb ki jang hi in ai le chiwa he WhatsApp ma na video ho chu iti delete ding ham itia hi le aban le hi chiwan anoi lang hin vele chun hi chiwa large than 5mb ki ti pen hi chi pen na hi na file ho large than 5mb si chi sungai ding hi in ji a chu hi chi sung hin lu ngai ding hin chi chana mai khal ve tong khale chun lo nin na tin hi chiwa hin vele chun video ailwa hi le photo ailwa le file pdf file len ta ho chu ding hi in hi chun hi chi file ho chu na dei lo se chu na delete ding hi abona delete no ma hi le achung lang hi vele chun select all ki ji ding hi chwa hi ji select all ki ji hi select la chun abona hi ki select yeng ding hi a hi in la file poil mo ta video poi mo elo le lim poi mo ta ji chun hi chi ho chu unselect bol ngai ding hi ji chun khat khana na select thono ma hi le hi ti hin son dan ni lang hi le chun khat khana ki select ding hi tin son dan ni lang hi le chun hita ki select ding hi in hi cho hi file lin si nanga dinga panna be se lo ho ti na hi cho se hi na select chai phat le iti na delete ding ham tion chu kain sei pi ding hi in hi za ni select phoning katin aban le hi chiwa hi iti na delete ding ham select na bol chali ti na delete ding ham itia hi le chung langa jit lang sai lang ko vele chun delete option khat ding hi chiwa dustbin lim ko hi chi khu khat ve son le chun hitin option hu min tin aban le chiwa he delete items ki ji na khu to free up storage delete any copies of this item from your WhatsApp mate delete item may be saved on your device ki ti hin hi chiwa he copy ho chu delete na bol no mai le chiwa box pen hi click bolin lang aban le delete bolin su ti le file lin si chu chai ki delete ding hi tai aban le china bol chai phat le hung ki le ki in lang hi le chun na WhatsApp chu vele chun nyaw khat na delete phat le ong don tan tin aban le hi china ba na thu poi mo ta khat ka sei nom chu hi china chai tinga le chin khat ve back hung ki in lang back nong tinga hi le hi chiwa ne het de khat chu chi thu poi mo ta khat hi in media auto download ki ti hi na vet anga yi ne hi chin ipina to ham itia hi le news si hen lang naloi na pai na in sung mi in video photo lim na hin thor ho chu hi chi ho hi na ona hi le abona automatically a
na memory langa chu lut ding aban le na phone storage cho full le ding hi chi a chu hi chi langa memory langa alut lo na dinga chu iti boarding ham ka hin sai ding hi chi wa hi vele chun when using mobile data ki ji ding hi chi kharwe ani click min lang hi la chun hi tin ho min tin na data da on phan le photo audio video document hi jong le ong ki sen ho zo si chu hi chi click a ki bol kha a hi le automatically a data na on le na memory a chi ding hi hi ja chu hi cho jo si chu click ki bola hi le ani ki la do hi chu ra do le chun ipiti ding ham itia hi le whatsapp ma koi hi hen lang news channel hi hen lang na loi na pa hi jong le hi cho cha hin thot tie nga hi le direct nga ki download ta loading nang ma permit jaw lo wa chu hi chu ki download loading nangin na vet nom khat elwa hi le poimo na sa khat chu click na bor tie nga hi le hi chu chu ki download ding ti na hi ya chu cho si hi ta hi click tik mark om kha hi le cho si hi ani la do aban le tu lai wifi jong iza jing hi je chun wifi connected pen jong he click nga om kha hi le cho si hi un click ani ki bol en click yo si choni la do chu ti le automatic download ta loading aban le na phone memory ho jong abona full wa loading ti na hi tu ni adinga trick ni tips ni ka hin sai thei chan hi chan chu hi intin ka video a chai chen hin wa zo si chunga ki pa thu khain sai ma ba nang support in bo jing diven team na kan ne na he ka ki pa